Vidite, Pokojo, Pato i Eli grade toranj. Na izmjence stavljaju kocke. Bok svima! Bok! O, izgleda da će se srušiti. Oprostite. O, bravo, Pokojo! Sada je red na tebe, Pato. Pokojo je bio na redu, Pato je bio na redu. Tko je sada na redu? Može li netko od vas reći Pokoju tko je sada na redu? Eli! Red je na Eli! O, to je bilo kihanje, zar ne? Tako je, idemo ponovo pokušati sagraditi kulu. Bravo, Pato! Sada je Eli na redu. Eli! Ojoj, mislim da će kihnuti. Ojoj! O, da. Idemo ponovo pokušati. Tako. Sad. Pato. Pato! Pato! Gdje bi Pato mogao biti? Vidiš li ga, Pokojo? Pato! Našao si ga, bravo! Još jedan pokušaj. Hajde, Pato! Pato! Ojoj, jadan Pato, je li ti dobro?
Pato, nemoj se tako jako ljutiti. Ali Pato, Eli ne kiše namjerno. Ljudi i slonovi ne mogu si pomoći kod kihanja. Zna se ponekad dogoditi. Mislim da Pokojo želi pomoći. Baš lijepo od tebe, Pokojo. Mislim da se Eli ne osjeća baš najbolje. Možda se Eli ne osjeća dobro i ne može se igrati. Pa da vidimo gdje bi trebala biti ako se ne osjeća baš najbolje. Može li netko od vas reći Pokoju kamo bi Eli trebala otići? U krevet! Da, Eli bi trebala ići u krevet. Odmor je jako dobar ako si prehlađen. Tako, možda će se Eli osjećati bolje ako se malo naspava. Da, sada možete sagraditi toranj, a da ga kihanje ne sruši. Ojoj, mislim da je Elina prehlada prešla i na Patova. Pazi! No dobro, Bog, vidimo se uskoro.